Suka. Tahu nggak mesti tegal berapa? Ketin kobe kabinto by'abantu entayo abatali obulungu kw'ekyomukaali. Samarieta Gurugwa, Senior Chief Richard Magaki, Domo Chief of Kisii Township Location. Aiga story rero ikinyiro kieke mukiane kia nyangina. Chisa change kia mugaso wanyore information. Kwetera se mutugeti bweke njureke village elder otote muna nyore report muna imusonderi kurwa se nyumbagete babu suspect na numoto kwereto so kwa mobilize timu yetu ya village elders na community policing na assistant chief one tuacha paka nyangena kwa tema kwa nyara wike compound hiyo kare toiko kwa access kwa nyora reke eneri musundiro liro soka kwa nyumba kwa nyara sengenjo dichiko paka to involve kwa askari police officers baacha na tuacha kutagura twanyora umuswati uyu ore nyumba kanye bamete no mumura kuri Brian Makori kubate myaka 29 so far umuswati uyu twamanyiririe terimo bairi takuru ku Margaret okanya bamenyete komo kurutare arochi kaino moerio during Christmas rigyo chikobera tare 25 na ria arochi kaine kuruirio mpaka ritukuri arero kanya korokana nonya na majirani bari bamenyeto mutokoro kabanga kabara bakombo ari bakombo eto banya komorora so ari twasese twanya konyora umubiro lakini konyora usarikire muno aindi obwateri musugeteri nene sa igotio ogotagotio kamono so chake urusiwe na nonyare kuherwase enkendu yake KTRH Kisii Teaching and Referral Hospital ogende mukendro until investigation ya correct ya erire lakini yakokore ikyo uyu Brian taratoka kare twanyora na tarenge nyumba karenga kitu wacho lakini nene sengi jujusi achakire na agende kurigirwa mpaka atoke erinde abwatu richi kuri nyare okore gas. Thank you.